Jako se dobro osjeća, zato što je zaista jedna radosna atmosfera na sajmu i bogata ponuda. I ovo je jedna od šansi Bosne i Hercegovine. Dobri ljudi, dobra hrana, lijepa priroda, bogato istorijsko nasljeđe. Bosna i Hercegovina može utrostručiti, možda čak i udesetostručiti dolazak turista u zemlju. Da ova današnja sajamska manifestacija je jedinstvena i posebno je značajna za Tuzlanski kanton u činjenice da Tuzlanski kanton i grad Lukovac vrijede kao industrijski gradovi, a evo u Lukavcu se 12 godina zaredom održava sajam turizma. Zapravo on svjedoči o promjeni filozofije Tuzlanskog kantona gdje se želi uporedo sa razvojem industrije razvijati i tercijalna grana turizma koja svima nama je dobro znano, nudi bolja radna mjesta i bolje plaćena radna mjesta s jedne strane, a s druge strane ta grana turizma generira radna mjesta u primarnim i sekundarnom sektoru. 12. sajam turizma u Lukavcu jasno govori i njegovo opstajanje jasno govori da je on ispunio svoju svrhu i da iz godine u godinu unapređivanjem ovog sajma mi dajemo šansu prije svega nama da iskažemo svoje potencijale, ne lukavačke, dakle ovo nije lukavački samo sajam, ovo je najprestižnija manifestacija ove vrste u Bosni i Hercegovini i mi kroz ovaj sajam nastavimo da prikažemo te mogućnosti i pokažemo mogućnosti koje ima Bosna i Hercegovina u ovoj grani privrede i naravno da drugim damo priliku jer bez te veze nema razvoja ni njima, ni nama, ni drugim.